Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Presiden jangka PSU Sabta Sihil Desa Irit Kapakantuk itu Tengah Sila Tiga jengwat jungi mataksi hangi hapo DC office banyak kendu ya DC galong baik kalau kanong rem gaba mismo tu ya jingru jingni jong barjela teman ong kali di banabas ya tidak kajungi im sablo ong jingru jingni jong terus nomor ba ting kami di jingwan kendu jungi nagapor sakapor ni biju ai di jingcho abi dei subdivisional officer beri pos orang nadi itu jingja ka ba sautarik ka ba wi kuliah SDO la pular bo